Daj mi reci, pripremaš novi materijal sad ono, pripremaš svoj, to biti tvoj prvi materijal sad kad ćeš izbaciti? Da, prvi neki projekt ono, da. I to je album, mixtape ili šta? Album. Album. A mislim ono, nazovi to kako hoćeš. To je skup pjesama na jednom mjestu, ono, nije ništa konceptualno rađeno da sam išao, ono, ne znam. Snimaš kod Macola, ali tako? Da, kod Macola, Red Records. Red Records. I ko su ti gosti, ja smije znam? Gosti na albumu? Pa evo, mogu reći normalno ko da je to neki sad. Roy iz Represije tima, pozdrav za njega, on je isto bacio vers. Jay Lee, Kanidža je bacio jedan vers. Ne znam, Jopa bi trebao isto nešto raditi, jedan vers baciti na traku. I to su za sad gosti, ono. Mislim, nisam previše nikoga, ono, ne znam, uglavnom sam radim tak da. Što tiče produkcije i to? Produkcije? Pa, bitove su radili, Bliss je radio nešto, Prik je radio nešto, Rolando je radio nešto, onaj lik, znaš ga? A neki, debil prije možda. Jeben lik. I tak, nešto smo ono mažnjavali sa neta, a vidjet ćemo šta će biti s tim i tak. Sad si zadovoljan s time? Kradimo. Da, zadovoljan sam, jebi ga, malo su odužili to iz nekih privatnih razloga i tak, ali bit će to sve bomba. Kad misliš kad bi prilike moglo izaći? Sad neću reći točno sad, nego kad misliš da bi to moglo sve izaći? Pa 12.1. mjesec, vidjet ćemo. 12.1. mjesec, ono da, vidjet ćemo. Dobro. Znači, imaš pripremljene nastupe, nešto za to, promociju? Pa već nastupam sa tim nekim stvarima sa albuma već neko vrijeme, ali promociju isto nešto ćemo raditi sigurno, ali to je sve ono, šta bude, ne znam. To je sve kak sam isplaniraš, organiziraš ovo ono, koliko truda uložiš i tak, ne znam, vidjet ćemo šta će biti.